Gde ste ljudi? Dobrodošli u još jedan Minecraft tutorial. I danas ću da vam pokažem jednu novu teksturu. Vidite kako je izmenjeno. Danas sam je skinuo. Zove se nešto John Smith. I imat ćete link ove teksture u opisu videa. Vidite kako je creeper napravljen. Vidite, malo smešno. Zombi je dobar. Bolje su ga uradili nego u običnom Minecraftu. Ovo je kostur, znači ekstra. Najbolje su ga napravili. Vidite kakav je. Vidite dijamantski mač. Vidite kako Steve izgleda. Izvinite zbog smetnji. A dijamantski oklopi i ostali oklopi iz sekira su najbolji. A, ovo je kožne prsi. Aha, on je skoro. Ovo su pantalone. I šta su već? Da, jesu pantalone. Samo mi se ne sviđa ova kofa s lavom, žuta. Sad ću dalje da vam pokažem. Da vidite primjer ovog. Kocka magme. Čekaj samo. A ne, kocka magme je ista. Ovdje. Samo da promenim kišu. Vidite, malo su čudna slova. Ovo izgleda trulo meso. Ovo je luk, vidite kakav je. I mačevi su ekstra napravljeni, a najbolje napravljena je sekira. Wow, kako izgleda s ovom sekirom. Ovaj slime nije isti kao ovdje, ima drugačije lice. Ovo je kompas, lutanje. Lubenica. Pogledajte, ovo je čorba od pečuraka, sirova krmenadla. Ekstra tekstura. Imat ćete link u opisu videa, to sam već rekao. Ovo je paukovo oko. Meni više liči na neku bombu. Tako se meni čini. Ovo su rudarska kolica, sedalo je dobro napravljeno. I čamac. Oklop za konja, na slici je nacrtano lice konja. Ajmo sad da uzmemo i konja. Pa da vidimo kako će na njemu izgledati. Čak gdje je konj. Da, besputnika nismo vidjeli, to je Endermana. Pa, skoro isti, samo ima sitnije oči, crvene. Evo ga, konj. Pa konji su isti. A ne. Moram da ga hranim. Ok.
Sada ćemo probati da ga jašemo. Uj. Pripitomio si me. Šta mi da vidim? Malo laguje. Ekstra moj oklop. I sedlo ono da isprobamo. Aha, to. Da, ovako. Pa dobro. To je bilo to što se tiče ove teksture. Možete i vi skinuti ako hoćete. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo.